در واقع شهر دوشنبه باز هم زیباتر شده، البته مکانی سیر و سیاحت سیاحان میباشد. هر گوشه پایتخت کشور عزیز ما با رنگ‌آمیزی های خود، با زیبایی های خود دقت هر بیننده را جلب می‌نماید. بله. این همه زیبایی ها الهام بخش مصوران گردیده، البته که شهر دلارای دوشنبه را روی اوراق سفید تصویر می‌نمایند. از تجلی رنگ ها آفریده های رسامان مقبول هر بیننده می شود. رسامی هنر زیبایی آفری است. هر تصویری که آفریده می شود در خود اسرار دارد. صنعت رسامی از ایجادکار تخیل بای را طلب می کند. رسام باید با دید نو، با روحیه تازه خود به این هنر مشغول شود، چون که اگر مهر و محبت و روحیه بالیده نباشد، تصویر نموده رسام خوب نمی براید. امروزها جوانان زیاد از پی آموزش این هنر هستند و همیشه کوشش بر آن دارند که نازکی های این هنر زیبا را از بر نمایند. رسامان جوان تاجیک از موفقیت های چشمگیر جامعه امروز روحیه می گیرند و آن تصویرهای را می آفرند که تنها زیبایی به خود خاصی را دارد. در هر کاری هنریشان فضای آسایشته، امید و باوری به آینده درخشان به مشاهده می رسد. آنهایی که امروز به دوشنبه می آیند، دوشنبه را به کلی دیگر می بینند. بیناهای خوشتر و زمانوی، باغ و گلگشت های زیبا، لاله‌زارانی که گویا امروز افسانه ها به اینجا آمدند. حالا ما در باغ استاد رودکی قرار داریم و در اینجا می بینیم که یک گروه مصوران جوان از دانشکده صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان روی اوراق سفید زیبایی های این شهر عزیز و دلارا را تصویر کرده ایستادند. چون امروز روز پایتخت است، مصوران از زیبایی های این شهر بیشتاسا الهام گرفته به مکان های زیبای شهر دوشنبه برآمدند و پی ایجاد مصوره های زیبا هستند. ما دانشجویان دانشکده صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان همه روزا به جایهای تماشاباب کشورمان آمده جایهای تماشاباب کشورمان را تصویر می‌نماییم و از سبب که امروز روز پایتخت میباشد ما تصمیم گرفتیم همکورسان ما و با همراهی استادانم به باغ استاد رودکی آمده جایهای تماشاباب آن را تصویر نماییم و من شخصا خودم تصمیم گرفتم که نیم پیکره استاد رودکی را تصویر نمایم. حکومت جمهوری تاجیکستان برای ما دختران همه شرایط‌ها را امروز فراهم نموده است و ما می‌نداری خود را بیان می‌نماییم، کوشش می‌نماییم که از این شرایط‌ها استفاده برده زیبایی‌های کشورمان را با رسم‌های کشیده خود در عرصه بین‌المللی معرفی نماییم. امروزها مهمانان زیاد به وطن عزیز ما می آیند و از فرهنگ بای و غنی ملت تاجیک دیدن می کنند. البته هنر و مهارت هنرمندان تاجیک مهمانان از خارج آمده را در حیرت می گذارد. مخصوصاً تصویر منظره های زیبا و دلربایمان که دلفریب و ناتکرارند، محبت آنها را نسبت به این دیار زیبا منظر باز هم دوچند می گرداند. симои душанбеи муосир воқеан зебову диққатҷалбкунанда гардидааст. пойтахти мамлакат дар фурсати кӯтоҳ ба яке аз шаҳрҳои зебои на танҳо тоҷикистон балки минтақа табдил ёфтааст. тарҳи зебои биноҳои душанбе ки дар он санъати меъмории шарқу ғарб омезиш ёфтааст, таваҷҷӯҳи ҳар шахсро ба худ ҷалб мекунад. дар ин баробар имрӯз шаҳри душанбе аз шумори амнтарин шаҳрҳои дунё барои сайру саёҳат эълон гардида, ҷиҳати боздид аз гӯшаву канори он, шиносоӣ бо мавзеъҳои фарҳангиву фароғатӣ ва имкониятҳои сайёҳӣ ҳамасола шумораи зиёди сайёҳону меҳмонони дохиливу хориҷӣ ба пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе ташриф меоранд. қомат афрохтани биноҳои баландошиёна, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ва дигар иншооти маишӣ симои шаҳрро боз ҳам зебо гардонидааст ва бо таваҷҷӯҳу дастгириҳои доимии ҳукумати мамлакат ва роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе имрӯз пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон мизбони бонуфузтарин чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ мешавад. тоҷикистон ҳамчун давлати амн эътироф шудааст. аз он ҷумла пойтахти кишварамон шаҳри душанбе ҳамчун шаҳри амнтарин дар дунё барои сайру гашт эътироф шудааст ва ин имконият медиҳад ки ҷалби сайёҳони хориҷиро ба кишвари мо боз ҳам зиёдтар намояд. чунки асосан яке аз талаботҳои асосие ки сайёҳон
ба дигар кишварҳо саёҳат мекунанд, ин додани кафолати амни онҳо аст. муҳимтарин омили ҷалби сайёҳон ба мамлакат ин ҳукмфармо будани оромӣ ва суботи сиёсӣ мебошад. ҳамин нукта боис мегардад ки сайёҳони хориҷӣ барои истироҳату фароғат дар байни дигар давлатҳои минтақа ҷумҳурии моро интихоб кунанд ва аз муосиртарин шароити фароҳам гардида баҳравар шаванд. дар Душанбе бисёр боғҳои фароғатию фарҳангӣ барои истироҳати сайёҳони ҳам хориҷӣ ва ҳам дохилӣ ба истифода дода шудааст. Пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон ин дарвозаи кишвар барои сайёҳони хориҷӣ ба шумор меравад, барои он ки бисёр сайёҳони хориҷӣ аввал аз пойтахти кишвар дидан мекунанд ва баъд ба дигар минтақаҳои сайёҳии кишвар сафар менамоянд. дар пайи чорандешиҳои доимии роҳбарияти давлату ҳукумат таи чанд соли охир корҳои ободонӣ дар ҳудуди пойтахт мунтазам рушд намудааст ки дар ин росто шумораи зиёди муассисаҳои таълимӣ ва мавзеъҳои фарҳангӣ фароғатӣ навсозӣ гардида бо таҷҳизоти зарурӣ ва тарҳи муосир мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. ободкориҳое ки имрӯз дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ҷараён доранд, тозагию озодагӣ ва зебоиҳои он албатта ба сатҳи маънавиёти ҷомеа, ахлоқу рафтори сокинон ва фарҳанги шаҳрдорӣ бетаъсир намемонанд. бовар аст ки дар оянда низ Душанбе қалби Тоҷикистон чун шаҳри амну пешрафта мизбони чорабиниҳои бонуфузи минтақавию ҷаҳонӣ гардида бо шиори шаҳри орзуҳо дӯстдоштатарин макони ҷаҳонгардон боқӣ мемонад. душанбе дар кӯтоҳтарин фурсат ба яке аз шаҳрҳои зебои на танҳо Тоҷикистон, балки минтақа табдил ёфтааст. тарҳи зебои биноҳои Душанбе ки дар онҳо санъати меъмории шарқу ғарб омезиш ёфтааст, таваҷҷӯҳи ҳар меҳмонро ба худ ҷалб месозад. пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе оинаи таъриху зиндагии миллати тоҷик ва давлати тоҷикон аст. душанбеи муосир бо биноҳои хуштарҳу хоси миллӣ, кӯчаву хиёбонҳои сарсабзу хуррам, фазои орому осоишта, марказҳои хизматрасонию меҳмонхонаҳои сатҳи олӣ ба макони дӯстдошта ва писандидаи сайёҳони дохилию хориҷии мамлакат мубаддал гардидааст. боиси ифтихор аст ки тибқи радабандии торномаи байналмилалии Твистелнет, қасри миллат дар даҳгонаи бошукӯҳи қасрҳои президентӣ ҷойи дуюмро ишғол намуд. онҳое ки имрӯз ба шаҳри Душанбе меоянд, Душанберо ба кулли дигар, сарсабзтару зеботару шукуфотар мебинанд. аз файзу баракати истиқлоли давлатӣ симои Душанбе ҷилои тоза гирифт. қомат афрохтани биноҳои баландошона, боғҳои фароғатию фарҳангӣ, майдончаҳои варзишӣ ва дигар иншооти маишӣ симои шаҳрро боз ҳам зебо гардонидааст.
шаҳри душанбе ба макони баргузории чорабиниҳои байналмилалии сиёсӣ илмӣ ва фарҳангӣ табдил ёфтааст. ба сифати пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соли 2021 интихоб гардидани шаҳри душанбе шаҳодати рушди босуботи пойтахти кишвари азизамон буда дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар барои мардуми тоҷик дастоварди беназир маҳсуб меёбад. پایتختی تاجیکان بر کنارت آمدینک هیکلی سامانیت نیست رودکی هم کوچ بست بو علی هم بر کنارت آمده شهری عزیز ای دوشنبه گشته ای والا گوهر شهری عینی شهری میرزا گل بسر رشک گلهای بهاران زنده باش ای تیرازی تاجیکستان زنده باش رشک گلهای بهاران زنده باش ای تیرازی تاجیکستان زنده باش. идомаи барномаи субҳи тоҷикистон аз тамошобинони задманд ва ин лаҳза меҳмони барномаи мо ҳастанд ато собирзода муовини сардори раёсати тандурустии шаҳри душанбе. аз назари шумо душанбеи имрӯз аз солҳои пешин дар қиёс чӣ гуна аст? пойтахт набзи кишвар, пойтахт маркази давлати соҳибистиқлоли тоҷикон, пойтахт оинаи миллати соҳибтамаддун аст ва бояд қайд намуд ки бо таваҷҷӯҳи хоса ва ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва азму талошҳои пайвастаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ душанбешаҳри мо дар солҳои охир дар байни шаҳрҳои минтақа тадриҷан мавқеи манзалати миллии худро пайдо намуда имрӯзҳо ба яке аз шаҳрҳои зебову хуррам, орому осуда ва рӯ ба тараққӣ яъне ки рушдёбанда табдил гаштааст. дар пойтахти кишвари азизамон шаҳри душанбе таъмиру таҷдиди роҳу пулҳо, сохтмони иншоотҳои бузурги маъмурию иҷтимоӣ, сохта ба истифода додани майдончаҳои варзишӣ ва гулгаштҳои мусаффо дар солҳои охир бисёр ҳам назаррас арзёбӣ гардидааст ва албатта кор дар ин самт бомаром идома дорад. бояд қайд намуд ки он иқдомҳои созандаву бунёдкорона ва ҷавонмардонаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар ободу зебо хуррамгардонӣ замонавӣ сохтани пойтахти кишвари азизамон аллакай як таъсири мусбии худро ба ноҳияҳои дурдасти кишвари азизамон низ расондааст. дар зарфи солҳои соҳибистиқлолӣ дар кишвар муассисаҳои тиббӣ таъмиру таҷдид шуданд ки имрӯз барои солимии аҳолӣ, барои беҳдошти солимии аҳолӣ хизмат мекунанд. мехостем бидонем ки дар шаҳри душанбе дар зарфи солҳои соҳибистиқлолӣ кадом муассисаҳои тиббӣ бунёд гардиданд ва сатҳи хизматрасонӣ ба мардум имрӯз дар кадом сатҳ қарор дорад? соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор рафта зери таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайваста қарор дорад. бояд қайд намуд ки даврони соҳибистиқлолӣ соҳаи тандурустии кишварро як рақобатпазир ба гӯем дигар давлатҳои пешрафта ба ҳолати имрӯзта тавлид сохтааст. зеро дар ин давраи соҳибистиқлолӣ маблағгузории соҳаи тандурустӣ марҳила ба марҳила зина ба зина афзоиш ёфтааст. назар ба солҳои пеш 7 маротиба зиёд гаштааст. албатта ҳама ин баҳри баланд гаштани сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ саҳми назарраси худро мегузорад. ҳамзамон инфрасохтори соҳаи тандурустии кишвар бахусус пойтахт дар даврони истиқлол рушд карданд. муассисаҳои наву замонавӣ сохта ба истифода дода шуданд. агар 5-6 соли охирро назар кунем бинед ки маҷмӯаи тандурустии истиқлол
ки ҳатто дар осиёи марказӣ ҳамчун муассисаи соҳаи тандурустии азим беҳамто аст. хуб беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои пӯст, беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои сироятии кӯдакона, ҳамзамон бинои иловагии маъмурию озмоишии таваллудхонаи шаҳрии рақами 2 дар ҳамин арсаи 5-6 соли охир сохта ба истифода дода шуданд. ҳамаи инҳо бо таҷҳизот ва лавозимотҳои зарурӣ муосир муҷаҳҳаз гаштанд. ҳамасола бо дастгириҳои бевоситаи роҳбарияти мақомоти иҷрои ҳукумияти давлатии шаҳри Душанбе мутахассисони соҳаи тандурустӣ дар дохил ва хориҷи кишвар аз такмили ихтисос аз бозомӯзӣ мегузаранд. яъне бинед ки донишу малака, маҳорати худ, забондонӣ, истифодабарии таҷҳизоти муосирро аз худ намуда имрӯзҳо як фаъолияти бисёрам самарабахш баҳри таъмини солимии ҷомеа дар кишвари азизамон бахусус дар пойтахт намуда истоданд. ҳамаи ин албатта боиси коҳиш ёфтани сафари беморон ба хориҷи кишвар мегардад. солҳои пеш агар назар кунем барои як ташхис ё ин ки як муоина, як оила, як шахсият баз тамоми пасандозҳо истифода бурда ба хориҷи кишвар сафар мекарданд, ҳолон ки ягон зара кафолати таъмини солимии ин шахс вуҷуд надошт. имрӯзҳо ҳамаи ҳамин ғамхориҳо сабаби он гаштааст ки ҷарроҳиҳои нодир, ташхисҳои нодир дар кишвари азизамон бахусус дар пойтахт вусъат ёфтааст ва ҳама ин сабаби ба андозаи муайян таъмини солимии ҷомеа мегардад. изҳори сипос ба шумо барои баёни андешаҳо ва бори дигар хуш омадед. саломат бошед. тамошобинони иззатманд ёдовар мешавем ки ҳамсӯҳбати мо буданд ато собирзода муовини сардори раёсати тандурустии шаҳри Душанбе. дигар саҳифаҳои барномаи мо идома доранд, дар идома моро пайгирӣ кунед. ҷавонон қишри фаъоли ҷомеа ба шумор рафта пайваста таҳти таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии мамлакат қарор доранд ва сиёсати давлатии ҷавонон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати ҳукумати мамлакатро ташкил медиҳад. бо мақсади шароити муносиб фароҳам овардан ҷиҳати инкишофи ақлониву ҷисмонии ҷавонону наврасон имрӯзҳо тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ мешаванд ки аз зумраи онҳо бунёди майдончаҳои варзишӣ мебошад. қобили зикр аст ки дар марҳилаи нави созандагиҳо бо иқдоми раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахти азизамон давоми чанд соли охир бештар аз 262 адад майдончаҳои варзишӣ сохта мавриди истифодаи мардум қарор дода шудаанд. дар партави сиёсати падаронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ташаббусҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ имрӯз соҳаи варзиш чӣ аз ҷиҳати таъмиру таҷдид, чӣ аз ҷиҳати иншоотҳои варзишӣ ва чӣ аз ҷиҳати иштироки дастпарварони мактабҳои варзишӣ дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ хеле пеш рафта истодааст. соли 2017 то соли 2021 дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе беш аз 262 адад майдончаҳои варзишӣ ва бозиҳои кӯдакона сохта ба истифода дода шуданд ки аллакай дар онҳо кӯдакону наврасон ва ҷавонон машқу тамрин намуда истодаанд. самараи ҳамин майдончаҳои варзишӣ ва бозиҳои кӯдакона ҳаст ки имрӯз кӯдакону наврасон дар ин майдончаҳо дастаҳо ташкил намуда дар мусобиқаҳои шаҳриву ҷумҳуриявӣ ширкат варзида истодаанд. агар мо таҳлил карда бароем пеш дар мусобиқаҳои шаҳриву вилоятии ҷумҳуриявӣ агар аз намуди футбол, баскетбол ва тӯпи дастӣ агар дастаҳо аз 8 даста 10 даста иштирок мекарданд, ҳозир бошад беш аз 30 дастаҳо дар ин намудҳои варзиш ширкат варзида истодаанд. бешубҳа метавон гуфт ки бунёди майдончаҳои варзишӣ аз тадбирҳое ба шумор мераванд ки бешак дар тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалби ҷавонон ба варзиш ва ба ин васила оммавигардонии варзиш, рӯ овардан ба заҳматписандӣ ва канор мондани насли ҷавони ҷомеа аз кирдорҳои ношоям нақши муассир мегузорад. бо истифода аз шароитҳои мавҷуда ҳамарӯза байни шаҳрвандони сину соли гуногун мусобиқаҳо гузаронида мешавад. ин навбат ба муносибати рӯзи пойтахт футболи хурд байни наврасони шаҳраку маҳаллаҳои шаҳри Душанбе гузаронида шуд. ҷиҳати иҷрои қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ аз 31 марти соли 2022 таҳти рақами 133 дар бораи рӯзи
پایتخت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه مؤسسه دولتی ریاست کار با مکتب‌ها و انشاءات ورزشی شهر دوشنبه مسابقه ورزشی اوید به فوتبال خود را میان نوسان سالهای 2011 بالا برگزار نمود. در مسابقه مذکور زیاده از 40 دسته از شهرک و محله‌های پایتخت اشتراک نمودند. دور نهایی مسابقه مذکور جنببست گردیده غالبان و جایزه‌داران با جام، مدال، دیپلم و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه قدردانی کرده شدند. در میدانچه‌های ورزشی همروزه تمرین از روی رژه معین صورت می‌گیرد. بنیاد میدانچه‌های ورزشی امکان داد که توجه نورسان به نمودهای گوناگونی ورزش بیشتر گردد. کودکان و نورسان شهر دوشنبه با راهبری مربیان ورزش بین هم دسته‌ها تشکیل نموده سبقت می‌نمایند. شماره دسته‌های ورزشی کودکان و نورسان تا امروز به بیشتر از 32 عدد رسیده است. برای کودکان نورسان این برای ترغیب و تشویق طرز حیاتی سالم آنها، جلب آنها به مشق‌های منتظم تربیت جسمانی و دریافت بهترین چهره‌ها از این میدانچه‌ها در دسته‌های یکچین شهر دوشنبه اینچنین دسته‌های یکچین جمهوری مساعدت می‌کند. با دستگیری به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم مالی همه میدانچه‌هایی که سال‌های قبلی طول سالها به کودکان نورسان جوانان خدمت کردند از نو تعمیر کرده شده. در آنها کودکان نورسان مشق و تمرین نموده ایستادند. در حقیقت امروز شرایطی که حکومت مملکت برای نسل نورس و جوانان فراهم آورده است شایسته قدرشناسی و ارزش‌گذاری است، زیرا محض همه این غمخوری‌ها به آن نگرانیده شدند که جوانان نورسان در روحیه سالم خویشتن‌شناسی به وای رسند و با افکار و اندیشه بکری خود توانند دستاوردهای دوران صاحب استقلالی را حفظ نمایند و گسترش دهند. ما ملت کتابیم، همتای آفتابیم، ما روشنی تباریم، دریای شعر نابیم. تاریخ نام ما را با خط زر نوشته، بنیادی ما به شیری فضل و هنر سرشته. مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان یکی از دستاوردهای بی‌سابقه خلق تاجیک به حساب رفته. از بزرگترین مخزن دستخطها، نشریه‌های چاپی و ادبیات بدیعی در تاجیکستان عبارت است و آن بزرگترین کتابخانه در آسیای مرکزی اعتراف گردیده است. کتابخانه دارای 27 تالاری خانش با 1500 جای نشست بوده. برای برگزار نمودن کنفرانس و سیمپوزیوم ها باشد، کتابخانه ملی 9 تالار با 1200 جای نشست و 3 آثارخانه دارد. این مخزن معرفت از 4 شعبه و بخش‌های گوناگون و مرکزهای مختلف عبارت است. این زمان کتابخانه ملی تاجیکستان با زیاده از 60 تشکیلات و مؤسسه‌های خارجی و زیاده از 20 کتابخانه‌های بزرگ کشورهای خارجی فعالانه همکاری می‌کند. از سال 2006 کتابخانه ملی تاجیکستان عضو سازمان منطقوی اسامبلیای کتابخانه اوراسیا و سازمان همکاری اقتصادی میباشد. کتابخانه ملی تاجیکستان با 28 کشورهای جهان در سمت مبادله بین‌المللی کتاب همکاری می‌کند. امروز شعبه ادبیات خارجی کتابخانه ملی تاجیکستان باید بگوییم که زیاده از با 42 زبان کتاب دارد و همچنین موادهایی که مربوط به دانشجویان و علم آموزانی که مخصوصا به ساحه‌های زبان آموزی و انمان شناخت کدام یک دولت با ابیات بلند انمان کتاب یا اینکه کتابداری محفوظ است و امروز تالار ادبیات خارجی باید بگوییم که با 22 دولت دنیا داد و گریفت دارد، معاملات کتاب دارد و امروز خوانندگانی که امروز به این بارگاه وارد میشوند نخست از انمان کتاب‌هایی که در درآمدگاه تالار محفوظ نگاه داشته می شود که برای زبان آموزی دانشجویان، خوانندگان واقعا دسترس است و همچنین باید بگوییم که بیشتر دانشجویانی که امروز به این تالار وارد می شوند نخست از انمان لغتنامه ها لغت ها پرسش میکنن، بیشتر آن را استفاده میکنن. شعبه ادبیات خارجی در 5 سمت اساسی فعالیت میکند. یکم خدمت رسانی به خوانندگان، مبادله بین المللی کتاب، کار کرده ادبیات، تکمیل ادبیات و گذراندن چهاربینای علمی و فرهنگی. کتابخانه ملی تاجیکستان از لحاظ حجم خدمت رسانی به خوانندگان کتابخانه کلانترین در جمهوری به شمار می رود. در تالارهای خوانشی آن زیاده از 1800 جای نشست موجود است.
дар айни замон шумораи умумии истифодабарандагон зиёда аз 200,000 нафарро ташкил медиҳад ки ҳар рӯз тақрибан 1000-1200 хонанда ба китобхона муроҷиат мекунанд. аз рӯи ҳисоботҳои омории ҳафтаи наи шӯъбаҳои китобхонаи миллии Тоҷикистон шумораи хонандагон омадарафти хонандагон яъне ки 3498 хонандаро ташкил дод. китобдиҳӣ бошад дар китобхонаи миллӣ 5833 нусхаро ташкил дод. яке аз ин толорҳо толори фуруғи субҳи донои китоб аст мебошад ки 96 ҷойи нишаст дорад. толори мазкур пас аз эълон шудани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҷиҳати омода намудани хонандагон ба озмун таъсис дода шудааст ки ҳамарӯза дуздорони китоб ба ин боргоҳи маърифат омада илм меомӯзанд. ман иштирокчии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи бачагона ва зиёди наср аз адабиёти классик ва муосир. мо ҳар рӯза дар толори фуруғи субҳи доноӣ дар китобхонаи миллӣ ҳузур оварда дар ин ҷо китобҳоро мутолиа мекунем. дар асри технологияҳои иттилоотӣ ки илму техника пеш рафтааст, дар баробари ин китобхонаҳо низ рушд мекунанд. бинобар ин нусхаҳои зиёди осори адабӣ дар китобхона ҳифзшаванда ба шакли электронӣ табдил дода шудаанд. аз моҳи сентябри соли 2006 дар китобхонаи миллии Тоҷикистон толори нави хониши электронӣ созмон дода шудааст ки ин толор дорои 115,000 нусха нашрияҳои электронӣ мебошад ва ин толор ба таври ҳамешагӣ ба шабакаи байналмилалии интернет пайваст мебошад. китобхонаи миллӣ ҳамчун маркази бузурги илмию фарҳангӣ барои баландбардоштани мақоми китобу китобхона дар ҳаёти ҷомеа, рушду нумӯи соҳаи китобдорӣ, китобхонӣ ва маърифати илмию фарҳангии аҳолӣ шароити мусоид фароҳам меорад. душанбе ин гулафшонат муборак, биҳишти сабзи домонат муборак. ҳама нахлу гули дунё ватан ёфт, дар ин марзи пуреҳсонат муборак. дар воқеъ имрӯз симои пойтахти кишвари азизамон симои фазлу адаб, илму маърифат ва албатта ки ҳунару санъати миллии мо мебошад. воқеан ҳам сокини пойтахт шаҳрванди душанбе будан як ифтихор аст ва назди ҳар кадоми мо як масъулияти бузургеро мегузорад ки барои ободиву зебоии ин шаҳри дилоро, ин шаҳри назарабо беш аз пеш ҷаҳд намоем. бори дигар ёдовар мешавем ки барномаи субҳи Тоҷикистон бахшида ба рӯзи пойтахт таҳия гардида буд ва мо дар кулвори барномаи худ ҳар чӣ доштем манзури шумо намудаем. тамошобинони иззатманд, ин ҷо барномаи субҳи Тоҷикистон ба поён мерасад. то барномаҳои дигар дар амон бимонед.
شب ماه براید به تماشای دوشنبه استاره می پاشد به خمی پای دوشنبه خورشید سحر سر کشد از قله برفی تا تاج نهد بر سر بالای دوشنبه خورشید سحر سر کشد از قله برفی تا تاج نهد بر سر بالای دوشنبه 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 چیزی باز دوشنبه 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 دیداراز دوشنبه از دره ورزور نسیم نرم دمیده گلگرد زند بر رخ زیبای دوشنبه از دره ورزور نسیم نرم دمیده گلگرد زند بر رخ زیبای دوشنبه در دامن سبزش اثر نکهت باران شبنم بیچکد از رخ گلهای دوشنبه 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 چیزی باز دوشنبه 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 دیواراز دوشنبه خواهدم از تازگی آبی زلالش گل ماهی شوم در دل دریای دوشنبه دل خواهدم از تازگی آبی زلالش گل ماهی شوم در دل دریای دوشنبه سیمرغ که در بال و پرش خوشه پروین این پرچم خوش رنگ و دل‌آوای دوشنبه 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 چیزی باز دوشنبه دوشنبه دوشنبه